Me ma kwa ba edo ba ATTIRIJAY TV so osofo dro awie majemedwa mene Apostle Josephat uso ansa sofo champion ana awie mene no age edwa na nsen ya papa de asembi ebae efa ye sofo Apostle Okoh Agyemang ehu na papa Apostle de nyame asembi bae ana papa nso beka bibi efa na ama enipa bi no mu akeka nsem bebre bi afa ho ebi se nsem bebre na majemedwa amene Apostle edisa nsem no eba tinya bere se won subscribe ya subscribe ATTIRIJAY TV na share ma afoforo enye ebufuo so enye ntokwa de echi nipa no bi adwen ana omode omo nsem aba ewie papa wa ha oba betichire mu ede akire yahwefo ene atiefo nyina na ansana no mekọ papa nchen na mama papa akwa aba na de ewo ho no ede abro aboso ema akwa aba yes so na what to say nyame adom na wo so erade adawro ma ese de ofa ba bia sofo champion ese kumasi ade ese waji ba bia ese wo take asofo no dodo papa say the echo yes what take asofo ne dodo anya se me take asofo on say me ba nyankopon adwuma mu no me call na me de ba ye no me kama dodo na timase etiase ya se me call ne ye se de kristofo nim se ete 90 sa na de ama me se me mekire okay ani je no anya se asofo na me take se ya nyankopon asema ye bo ho dewuro na ye nyina hwehwe se nipa nyina be hu nyankopon no magye na di no matimi adi nyankopon mla nsam so se ya omu free asasi so omukra enyira eno na ama ase oye sofo na o ka bibia emma nipa kra enyankwa na mabem okay abechire okay because Apostle Okoh Agyemang asamun nyesa me be condemn ne se otwan kontompo okay na mohwa me kasem no mu a me ya de se asem bi wono mu a ye ne a ye pa nkwagye ade ama akra no ana se ye pa akra ade ama onyankopon no nsem bi wono mani kwase ye ho se ye ba attack ye ho okay because obi preachi na wakase nyankopon na wakase Yesu Kristo no wojira so de Kenya me asem se ya okra be nyankwa enya ade a watomra ana obi so preach no agina so say Yesu Kristo ono ane nyankopon no de ka nyame asem say ya obetimi atwe akra ama nyankopon wa onto mra asem ameka no eno anu no okay because ye wo yanuanu bi wono mo a omo je nyankopon di ba so omo baje Yesu Kristo adi anya dia emra ma wo patriote masie ana akra no so a ya atwe nyina de ma nyankopon no se Yesu Kristo enimu a enye ye so onumu na nkwagye no wo because you see ya pesa akra nya nkwagye a Yesu Kristo so and so obi pesa obi adwene ba so se Yesu Kristo ono ani nyankopon no so wo som no na sa dipa no onye bone anaso won contradict the Bible anaso won kira atoro because open heaven akọ Yesu si obi nkwaja ne nchaje so yedai Yakobon so se obi wanfre obi timi yedai ani ya kire se Yakobon na be ye Yesu ni ti no se obi nkwaja ne nchaje so yedai ati na Yakobon na so si obi wa ma obi kwan obi timi yedai e ma ne nchan ati ye nsam no aye aka no nya se me take asofo se chewe se waka no kure e na me be ka bibi se asifu se e ye nkontompo dabi asabo ka ye ne de me ka ye no se nya se ya ba ya mu se we ye best ya bi no obi amfom ye o bo no mom na be ka konda me se sofo bi ka se Yesu wabon sa ho no e na ama me take se sa asem no emwa ma ye ne ba se atwe akra ma nyankopon emwa yen because the Bible was written to give man a knowledge of God. The information
The formation it contains provides man with a basis of faith. True faith is the foundation of a starting place to become a Christian. Okay. Ye ya kan no. Okay. Bible ma asem no. Ye ka ana won ti ase. Ana ya tworo. Say ye nipa benya nimdiye bi. Efrim. Awo nyame ho. The Bible was written to give man a knowledge of God. Asa. Okay. Say ye nipa benya nyame ho nimdiye. Anything about ye tworo Bible no. Okay. And so because Jesus Christ ono ani Nyankopon a ontia anoti akobade say ana say Yesu wo ho Nyankopon so wo ho ano nso oza da do busa me say yeah. So because Yesu go Nyankopon ko a me jitu na na me say me nkonde kire say Yesu go Nyankopon no anya no na wo gidi a wo go heaven o. Okay. Ana Yesu ono ani Nyankopon no nya no na wo gidi a wo go heaven o. Yesu ono ani Nyankopon na Yesu sisai the waja ne wonani na wonkwa na awas na wafa sa ansam no na wo panyini na wabu no Yesu ono ani Nyankopon na Yesu sisai eni awu amokro no ana won di ase eno da no ba ko heaven. Okay. Sa ni ama no na wo ja no ko heaven anya se otuwa da me beka kire wo se Yesu ono ani Nyankopon na wo ko heaven ana se apostle Okoh Agyemang beka kire wo se Nyankopon gu da Yesu ku na wo tie na wo ko heaven. Okay. Ye wonwuma wa se yeye. Okay. Anu na me pasa me kire mu se Okay. enam nyuma na wo ho ni ntino ene kwa se wo bi ya sofo na wo tichi se Yesu ono ani Nyankopon wa wo ye sofo a wo so wo twi akra ma Nyankopon wa ene kwa se obeka ho asem. Okay. Kwa sa de day no nkwaje na ngasa na ejira Yesu so. Okay. Na just papa nye attack na wo attack. Okay. Me the way no apostle Okoh Agyemang putu na sifu se so because Yesu ono ni Nyankopon wa wabon oni Bible as we say asodi ma na dwene no. Okay. Okay. Bibia do acha se o ka se Yesu ni Nyankopon wa wo di akra bi ko bo nsam gem eni wo na say enya ne bone so. Nya ne bone so. Okay papa ma me say musa question bi na me say musa question bi em say me nua ba bi o say e friend no Bemahiga aba o say don't mind him guys, he want to trend through our apostle Okoh Agyemang, the dynamic preacher. Oh, me bo. Me nua ba say baba o say me musa o ka che nua no say o pese o trendy ndi papa me musa say de nei nipa bebre na social media o pese yetu omudi omoni a papa e bia o pese o trendy nshira nke urade ni ahyem a o ka ya nyame so nshira no yeah on ka bone sampasa me trendy ana me trendy so obi be hu se me kuta nyame asama ye no kore. Okay. So otie mi a ne kra be nyankwa sanya sa trend ne dia ane ka trend hu nyame ko Bible si enko wiase afa na ne nyina nko kansem pa do obaji adi no ya mo na so nhyia agya no oba nkokuru dim ne ye nkyere kyere no ana won ti ase ya ebi kura no a ebi ade me ka ye onim hu nim de edi sanya sha oti nyame so mu na nso wo mu ade ene obi ode na adwene ka ne se ya anka on kam bi say ebi osum nyame ba on fa nyame anu masam nya dai enya adwuma na on ti nyame kwa on ti nyame ase because apostle Okoh Agyemang sa ni pa ya wo kan say me pesa me trend no so I remember me nyi ni say apostle Okoh Agyemang aka kire say ohu panyimu a ondi natama na say ma wo mu ade me nya sure say ya kam bi say ya dai a kire no ko ntimi me kasasa ko ntimi nkasasa sawazi ase ko be trend say minya din na di na menya no emfa me go heaven a fa so be na so mami ebi ono no okọ asole no wa be hu so e Kristo ni okọ asole be bi anya de kra nkwaje na ye dai ope ko so me asema me kan ayi enya asema twi nipa ko bo nsam jemu aya asema rada na prepare nipa adwene ba Yesu Kristo so aya asema me ka se Yesu Kristo no ani Nyankopon a aya asema wo gidi a ede wadwene ba Yesu Kristo so ma Yesu Kristo no ma asema nkasa wa kan wo ba ma mu diso Yesu no tie what ase a wo kra be nya nkwa enti wanya no ho nyame sum ni ode nyame asem ya adwuma mo akoye obi a wotie nyame asem no fa asem nya dai enya adwuma ha to no with that content sambasa me trend dia na ya nokura bi a Nyankopon yi na bi a kire me no se me nka ma amansa nya dai ente anu bi na ama wate me nka se
me see Yesu Kristo okay ono ani Nyankopon no na se wo so okọ asori na ya preachi na Nyankopon so aka kire ne se mu nua ne bigu nwa abo na chi eti mo bofra o mo mra mu na wo susu se wo de sa asem ne ya adwuma ka se ma me be ka se Yesu Kristo ono ani Nyankopon no sa asem we no epamu nipa ko bonzam je mu ana anti ono angaza no kura no o se onya ready so person ne kra nya nkwanti onti me ntwa afoforo so ma Nyankopon eni nti no boka se eye trend okay na me trend ya me yasofu me trend dey akwa heaven na say me trend na edin no amenya no okay din na ba me dey enya ohwe eti papa yensa emusa question bi abran me nim say company na bibi say market matters or no say or say if is a transformation then why was he praying and calling my father? Stop confusing us, please. Anything I make can share. Biana o metie JOA teachings no. So metie JOA teachings ne dia sa na obeka no. Okay. Because JOA teachings ya me de to was say Nyankopon ofiri ne tibiam abadane bibi fufura sa de ya dai e ka ho. Na ono a sa atan ne ko ne tibiam. Na ade na be dai abeka ho. Okay. Nti wadani asem no. Nyankopon na asa akọ ne tibiam asem na ye dai aka ho ene no ye ka nyame asem. Asa bo Nyankopon din. Okay. Ba choti mazie. Okay. Na ye ka nyame asem kire nipa. Ama ye sa so bo mpa ye kire Nyankopon. Na so Bible no ma ye hu se asem no ono ane de Nyankopon. Okay. Asem no na Nyankopon ba ye ne honam. Ada ade bia so ba ye honam se ya enya so. Okay. Ti Nyankopon na abadan ne ho honam no. Ebenya so aye ono anka se ono Nyankopon na yi a wa provide. Okay. Eti wasan so ko de tibia ba se Nyankopon no. Yesu be ka ho ase so. Okay. Okay. Eti se Yesu bo ba ye se meja. Eya Nyankopon transform ma ono be ye Yesu no. Ohun so obi na de ne ye dai e ba ye. Be na Nyankopon no a. Okay. Okay. Eti se Yesu bo ba ye meja. Ba di ase. Ono hu ni se obi na ma ne ye dai e ba ye. Okay. But yeah can say Yesu bo ba ne Nyankopon no na dan ne ho Yesu. Owie no sa dan ne Nyankopon na akọtra ntibia ma Yesu be kai. De ti ama ye putu say Yesu no ono ane Nyankopon kire say Nyankopon wante na tie. Ade ode do Yesu no humi gu ni mu say yen. De abi pesa wo ti ase no. Okay. Ti de say Yesu ono ane Nyankopon. De ama wo obetima ka say wo ye nyame so ntimi nyi Nyankopon ne say wo wate na tie. Ade ohumi gu mu na abaye wo krate asefo. Nyame so ye honhom. Nyame ye honhom na ono adane ne ho nipadua de ono ane honhom ye da tra mu. Na ono adane honhom de ko ne tibiam ne nipadua na beka. Ama ne honhom ne bia kam. Ama ne tumi. Mo ba ya nti ase aya akra ne ya twa ama Nyankopon o. We na ya keka ne say ni nyina no. Se wo tiem na ye Kristo ni anya ne na do ko heaven no. Okay. Na mom Yesu be ye Nyankopon be ye Yesu no. Ade asam no waka to wa ma ye say ye ni so mra ni ncha de na ma ne hia. Me anu ni hia minti ana ma me be ka bibia fa Apostle Okoh Agyemang na asam ne ho. Enkwaje ni hia mi ni nti. Na me pese ya be ni say Nyankopon ku Yesu ku do be ka so agye Nyankopon di na Yesu de onyi ni no. Ane na ma me be ka bi say so because waje Nyankopon di na mom onyi Yesu ni a Nyankopon ko so waje na di na ba ni nyankwa because Nyankopon na dan ne ho Yesu Kristo no te so many people say say Yesu Kristo no ani Nyankopon na wa accept Yesu Kristo a te say de wa accept Nyankopon na ne kra betimi anyankwa ntam okay ano na ehia me te me nkwaje enti ada Apostle Okoh nyame ana me ka kire ne say bi tie no ne message di nipa ko kwaje mti me ni no problem na asabo yo kan ye nti na ma me ba okay na ada se bi tie asofo bebre idi agira mo se me take asofo asofo do mo firi nyame nyina mo nsabu no mo keka no me ka aya mo hwe je we o take obi ma wo asofo ma ka no asem da but asabo na wo kan ye no ti asi ye pa kra pa be Nyankopon a nsabu anyi kwa sa asofo ye dai eye ho debate because asofo ye ho debate man confuse because Kristo ni bia as kremoni bia sakra na nani aye dai nani abre na nani age nani age ya sabeboa
Christians who say Muslims ni bia sakra na neji because who dey say wa benya nkwaje ala kramoni bia so ba accept Christians yes Christian na dey wa accept no because Nyankopon dey kramofo na nim say omo dey omo gini di dada ana won di ase okay ati say ye preach bia who say sa wo ye kramoni na so waji Nyankopon adi ni the Bible yi kire ma wo ti ase say sa Nyankopon na ye Yesu Kristo na fe wo accept Yesu Kristo na onkwaje anya adwuma anu nti ne ya ka say si aya asofo no ye ko separate Nyankopon ko Yesu nko na obi si ya fa so ma akra na ye pese ya twa mo ma ye hu say Nyankopon ho Yesu ho nti okay what you say but Nyankopon na be ye Yesu Kristo no owi e wasan ko no nti bia mu ma Yesu e be ka ya odi adwo se ne doba say akoye se bibi ti se kosua na wo pa ma ni e wo yoku no ni better ade ba ko afi eno ana e pese ya kire okay no yanko Roman 89 na me nkyira de bi atia for de atia bi yo benya say apostle ko be ta kini so ya first teacher and as a first preacher wo anya that content na me ama me kasa wo me kasa say ya sa asem na dawo Yesu ku what they say Nyankopon ko no ya ne ya ni abre say ya pe nkwaje ama afoforo no be ma na free ho ya sa asem ya be jaika so be preach say Yesu ho ni Nyankopon ho because anye nkwa tiani yo so be preach say Nyankopon Yesu ho na do de wo kire ni pan say wo wasade bi su di no wo dia wo ya sofo anwo ya so be ka say Nyame nko na Yesu ana ala wo ya sofo bi su na wo te say obi si Yesu ono ani Nyankopon na mom no wie na wo kire de nipa ne ya de kira be nyankwa wo ya sofo mbakanta okay na mom kira wo kira ba nipa nyankwa ne na for waso tie di a kire na hwa say ho no waka no kure no okay ko Yesu nko Nyame nko na anye nkwa o okay okay Yesu ono ani Nyame na anye nkwa o na mom wo ka say wa accept no na wo di ahade ne so a ala na anye nkwa okay to this content no so baba na say in Romans chapter 8 verse 9 now they am kire wade bi o say na mo de mu ni honam mu tiani o ya de ni honam mu ne mo mu honhum ya wo honhum mu so gese Onyankopon honhum tim o ka say gese de ai o say gese Onyankopon honhum tim Onyankopon honhum tim mu na say obi ni Kristo honhum do ko ba ko ja ba ko ni mi ade mi no waka tiani e okay na o ya Kristo ni ahyenso say Nyankopon ni ono ani Yesu aka do ka say gese bi Nyankopon honhum tim mu ko awie ko anfa Yesu de ne ma ama ba dam so ono ade be Yesu nti no o say gese Kristo honhum ya dai ade da Kristo fo ante sa de o ya say okay na so obi ni Kristo honhum onye ne dia afi what ya say okay na me pasa o sua Bible ahun ya wani ama bi wo a ada di perfect wo ti ase say Yesu ono ani Nyankopon wa wo di ase obehwa de Yesu ka ari ba bi Nyankopon na so kasa na wo di aye adwuma because no and am so ono na beda ni Yesu ni ntino wo so si obi ni Nyankopon honhom a onya ne dia obi ni Kristo so honhom a onya ne dia sa okay na dia ntina se ka ono nko ana Yesu nko a wa ba ma Yesu honhom abetre omu na ono so honhom sa ya dai abetre omu okay omo wu se ya honhom ba ko no a okay baba ye ba men samra question we so biem Abranti was Kofi 2 as a champion. My question is, why did Satan tell Jesus that if you know that you are the Son of God, then turn this stone into bread and eat? The idea is, I'm sure, and I make a share. Obi a wotie ATTIRIJAY TV. Yeah. Now one got TJOA TV. I said, yes. I won't say the better. That's it. What's that? ATTIRIJAY TV. Hon, my mere quotation. Man, I say, me define baby. Okay. JOA TV. Ni my yes, I answer. Children, I'm a dangerous. Yeah. Yes, we know any Nyankopon. Yeah. To obusa sa dia mbeso wo say Nyankopon ba dan ni Yesu no. Nyankopon ko ne tebiam no. Yesu be ka ho. Enti ma Yesu be nya papa. Ti no ka no meja. But Nyankopon na be transform ma Yesu ye dai. E ba ye. Dia be person wo ti ase no no. Okay. E ye wono a no transform wi a. O sa ko ne tebiam na ade no transform ye na be dai. Abeka ho. Ta be ka ho no mo a. De ade ne hu ni say onam wo so na ye dai. O ba ye. De wa na wo ye dai. O dane no. Ti na ma Yesu be nya papa. Ti na Nyankopon so ba betu Yesu wo. Ewo.
because obey ya honam no nyame na honhom no ma ni so na ma otim de na honhom ma no ode ye adwuma se de Yankopon na ye adwuma okay na so woni tibiem honhom dwuma honhom tumi dwumadie ane ya ka ne sa no okay Yankopon no tumi a ode di ne dwuma se de wo pe ye obetimi aye ope ana obeye ati wase ontimi ntina se okay dia wase ye hu no what dia wase ye hu no ani ti sabe ka ni say ya media anya with bad content say we preach force na se bia na me be kanta ni say oye kontompofo da bi okay na emo me ka ni say che we say Yesu ono ani Yankopon okay ama wo bi a wo pa nkwaje e di ama wo nua bi a no presenter a wo twa kontompo ana say wo nya first teaching say de ono wo putu ni say okay wo ya so fra ka say Yesu ni Yankopon a wabon no and ho na me mpe say wo say wabon no e ho na ma me taken okay oye baba mame samra matches matters for so be we say according to you Yeshua Messiah is a transformation of God, then who will be sitting at the right hand of son of well omukwashini nyina ye ti omati ATTIRIJAY okay bo mu ngoti eje wo yi enti okay it is still as I know because maka say Yankopon no oye asem no o sa ko ne tibie ma asem no be ye dey e be ka ho ana obeya asem no ankasa so me ehu ne say oye Yankopon na okay ana o kan Bible na so asem no no obeya ne honam ma ye benya Yesu Kristo okay na say nyame ya asem na asem na obeya honam am ye nya Yesu Kristo ya wan oye Yankopon afedi ebiem okay okay ti Yesu Kristo obeya no obeya honam no a obeya so ba Yankopon sa atenite biem okay ti say de obeya asem no Yankopon sa kwatante biem asem no ka ho a ene obi e kasa fa nyame asem ho a ohu se tumi wo mu no asem no a ohu se tumi wo mu no eno a na nyame ba ya ne honam okay sa wati ase esa ma ne tumi okay ani ti dem ya ka se asem na ye Yankopon okay okay no no a na obeya ne honam wati ase ani ti no edi panti ase mate ase ya ba se ba ya ba hu ni se Yesu Kristo ankote na tie okay go fa ni baba bi different and ahome anya dai enwu ni mu sa da mpese di panti ase dia se Yankopon no ani Yesu no okay okay ya di pa okay o te na tie no home gu yemu asura abofo nyame hram wo ha no mo bae yeah yeah ana we do no na abetani anya na tibia okay ase de wo pen was attending na de na kawo eye ni tumi mu ade yo de open oye untimenti ase ati media utia okay at the end of the day no Yesu say Yankopon so say ani na hia di so okay okay papa yeda say em say ATTIRIJAY TV na ugusua wo hwe ye ne Apostle Jehoshaphat usuansa sofo champion ba ko pe Kumasi ha nyina na de papa de awrade de andom no ye de Kristofo nim setie na entisa mesere bebere papa ensem wo de ba nyese bia o take Apostle Okoh Agyemang on take no opese o te papa teachings ya ne nsem no na wo te ase yi abomoden subscribe JOA TV ubenya papa teachings nyina na ebema wate papa nsem na o che no ase se wangotie ho na de papa wo boso no wo ga so be fa no a bidia emwa nti bomoden na subscribe JOA TV aboso ye bre na ye ko na de wo ka e de a kire yahwefo ne yatiefo enyina fa asem yi a message a Apostle Okoh Agyemang de ba ya wonso odi bi beto asoro de yin kakra na wo ka e de a kire yeah me pastor make can say the Bible was written to give man a knowledge of God. okay The information it contains provides man with a basis for faith. True faith is the foundation or starting place to become a Christian. okay To have a real and active faith, one must learn vital facts about God, accept them as the truth, and put them into action in his life. okay The Bible gives us the answers to every important questions concerning man's origin. It starts with
dia me pasa me kan no Nyankopon wa ya asum no yi na no ma asama ya atwere nyina no e ma ye nimde wo no Nyankopon na ye nyanem gidie ti based on gidie nti ene ma yakeka we nyina ti so ba ye ogidi ni na wo hu ne se sa Yesu ono ani Nyankopon nti Bible ma asem no de Yesu kan ye bi abaye ho de aye dwuma wo ba ye 100% ti duru be bi Bible ne se de waji agya no waji wo ba no de waji wo ba no waji agya no na mo se ye ono anti wọn kana sẹ wọn abúlé wọn fa Yesu yẹn dẹ ẹnka wọn tí na mi kọ tu wọn no wọ́n sì sọ obi ní Nyankopɔn wọn mu a na sẹ Yesu wọn hom so ní obi mu a wọ́n ti àṣeyẹ nti pẹ̀sẹ̀ wọn sẹ Nyankopɔn no ara na ebe yẹ Yesu ní ti ní wọ́n ká ní wọn hom a ọdẹ mu a wọn ara ho no wọ́n sẹ adé wọn hom na ọdẹ Yesu ní soso ọdẹ so ọdẹ abẹ́ka kọ́sẹ̀ yẹ wọn no a ti sẹ yẹ ti àṣeyà yẹ nyinaa ebe ti ma hwehwẹ nkwagye nsẹm na di so wei no ẹnyẹ nkwa ana ofa apostle Okoh de ne se Nyankopon ono ani Yesu anu je so wu abekọ heaven ofa me de ne se Yesu ono ani Nyankopon anu je so abekọ heaven ba asem no Yesu die Yesu se ya ni ne honam ya anum ne moja ya nkwane na gidi na ye Nyankopon se wa abeje wo doba na di no ubenya da nkwa ene na hwe ya ka se gidi Yesu a de asem no a ya ka kire no na wo de ye adwuma ne kire faith cause wo gidi dira de ye adwuma sawati ase ha na aka so agi obi adi na enye nyuma mu ne ebehuna gidie ne ye gidie ehunu ye okay ti me shira mo ma amanfo ntake me se okay me ame papa apostle Okoh Agyemang sofo panyini me betake no wrongly as if so a false teacher there be and a false preacher there be nya da content no ti ano dia one na wo ma adwene mu a mo nya dai mo nyi mfirim okay no no nka asem ntia Nyankopon asem onye kosua kokko kosua tuntum enfa kan kwaje enwo nsamo ha me de bia me kan kosua tuntum kosua kokko kosua kodi awuo ayifo no mo no mo nya nyamesomfo mo no mo ye sunsun nyumafo enwo ye ana dia asasi isu ya ha asasi isu na pa bibia dia dia ko mo se ye ko asole le bo pe heaven akwa de bia me kan utie apostle Okoh Agyemang o kan kwaje asem me wo follow me page nkwaje asem na me de nya me de adom ne se me kire kasa ase se bibi se nyanza mo kan me kire ase bas obi o preach be kan nyanza be to nkire wase me odo amo kan me kire wodo ase be obi o preach be kan wodo won kire ase sawati ase eti ya no me no wo hwa bi page kasa na me yede me kire ase se de bia ase me kasa obi di nyanza o se me kire se obi a wo ya de wi ase ade mfa so ba na ye ka de se wo ye nyanza ni me kire ase ya ka se wodo a obi a wo hwe se wo ma ne kra nyira na o se me do me ho ti na de bia na me ka se Yesu ba o ka se wodo ye no wa anwale o wo de ne kra beto ma Yesu wa anwale wa nto ka ba obi wa sifi anche obi aso so obedo ye ba na ya hwe de wodo ne ye nti ase enti no obi to ka akura ma obi a obi no obi twempura akura so ye dai na obi twempura na so wodo ne nipa du no obekọ bo nsam jema odo ba na aka ho ase Yesu ka se wodo ye no ani nti obewu ma ye no do ye ma ye nyina no aye se yewu aye kra nye dai anyira ti wodo wo bi ade wo ya ma no nyina akira se wo ma ne kra nye dai ana wodo wo so ade wo ye nyina no wo ye ne se ya wo kra nye dai ani ye ka ne love anu na me kira se as a Bible teacher wo na nje obi o preach no wo kan kwaje asem na me condemn le mo no ye Yesu nko nyame nko na Yesu duru ba bi etimi ka se Yesu no ani Nyankopon se ya enipa nko gina sa asem no so fa mu no sofo ani mutianti ani ti na ma me ba mu because so no ne content ni se wo ye sofo ka se Yesu no ani Nyankopon wa wabon e ba sa obi obetie na asem bia no ne sofo aka se Yesu no ani Nyankopon wa oni ani wonyam na asem mfaru biem me why no na ka yes asem no be kan ya na ka sofo kan kwaje asem a nipa ni tie mom de ayedai abobra ko heaven wabra de wo kan ye ogidi no anka asem no wa nisu a emfa kwaje nye de emra anu na me ka se siasi ya pa akra me nyame dia ye ya sofo sa ansem no ma ye nye se ye debate won ana se ye challenge ye won na mwa ma kristosom entim okay medase apostle medase se oje bre na wo hwe ATTIRIJAY TV ATTIRIJAY 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 ti bo mo de na subscribe na share obetimi nso asan ko JOA TV papa messages e wo ho u follow papa u be hu se papa any apostle
Okoh Agyemang so ye bie nim omo nyina kire nyame nkwagye but akoye se papa ye teacher ana apostle nso ye sofo eti ye hu ni sa bomodin na subscribe na share ma afoforo nso enya bi bomodin ye message de bebre wo ho papa enye obi a o trendy wo social media apedi ni mom wo obi a o trendy say ye nipa ebenya nkwagye eno na papa e de wo social media ti wo hwe papa messages a ubehu se asofo a eye niema ensem fata nyina papa ebo omachi na obo omo nsem nso egu ti bomodin na follow na ubehu se JOA anase ATTIRIJAY ye wo nipa bebre e de ma ya hwefo ene yetiefo me a metene ya dwumadi mu sofo odro me ne apostle Jehoshaphat wo so ansa do na friend sofo champion Kumasia papa edasa for a friend heavily word of wisdom ministry ano Kumasi wodi ya ufa Kumasi ufa ka wa oso kokuntanse udru kuntanse pepepa oso kwasisidiwa ehona papa asafo ewo bomodin nene papa emesum wonti bibia ase a papa number o screen ase ubetimi afrede personal tam bia be friend bia papa be fa na ono obedi nkomo ama won so wa abeye nkwanje eba ewrade nshaw nyame ya adoma besan atiyenka ko JOA na ko tie teachings edi nipa ekọ nkwagye makraw